Kabayatan na, anak tilakay, anak kita na nalami sa bangkay, itiilit itingras, agkit daw titulong kano apo. Tema naman ka natin na nakamata report. Maripag ka ni Idol Lawrence J. Dingras, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Agkid daw titulong ni Mr. Warren Manuel, anak tinakita na bangkay, itimay sa alakay, iti barangay Fos Dingras, Ilocos Norte. Kuna ni Warren nga awan ta amuda apagpatulungan no dikit kaming timidya, ken kinunana nga agtaltalon dalaeng, imbatad na adak kelwin basit agatad kitawaten dagaputa daytoy ket grasya, ken dakilatulong daytoy para iti panakamansayag tama na. Inayon na amay mansayag ti bangkay ni Mr. Loreto Manuel iti barangay Putaw Solsona, Ilocos Norte. Dako mas tada kami margrigat kamot taltalong kam lang isa lang pang sakad mi pinagbiag mi so nga dawatok ko man mo maitulong nyo so wala tilo dawatok So anak mensahe mo ni father mo siya? sa pila ko mata kalina na saya at pinakapatay na. Kadagiti mga yat amang TED titulong iti pamilya Manuel, agchat lang iti inbox ni 99.5 IFM Lawag. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.